Na dobrotvornoj večeri Matije Bećkovića u Beogradskom Zvezdara teatru za Nikolu Dunovića prikupljeno je 1700 evra. Novac je ovih dana uručen porodici, o čijem podvigu i žrtvi govore sa obje strane Drine. Jedna od predloga, jedna od akcija je bila i između ostalog za malog Nikolu Dunovića, odnosno taj herojski čin koji je njegova majka učinila i tako dalje. To smo uradili, prikupili ta sredstva od preko 200.000 dinara i uputili malom Nikoli Dunoviću. Najnoviji, kao i dosadašnje dobrotvorne priloge, otac Goran će oročiti na Nikoli račun, kojim bi raspolagao kad odraste. Iskorištavam priliku da se zahvalim gospodinu Bećkoviću za što se sjetio Nikole, što je uručio ta sredstva njemu, sredstva koja će na njegov štedni račun, znači ostati, pa bit ćemo na raspolaganju kad on odraste da radi s njima što hoće, da će ih pametno iskorištavati. Svaka slična pomoć je dobrodošla, iako Dunovići srećom ne zavise od nje. Ovakvi gestovi su dokaz da ljudi bezmjerno cijene ovu porodicu i zalog su Nikolinog bezbrižnijeg odrastanja. Čisto, eto, ljudi se sjete, znači nije zaboravljen. Da li je to novčana pomoć, da li je to pomoć u hrani, u stvari u odjeći hrani ne treba. Uglavnom, nije zaboravljen. 9. oktobra Dunovići su skromno proslavili Nikolin drugi rođendan. On je, podsjetimo, u majčinoj ljubavi uživao samo mjesec dana. Toliko je Jelena živjela nakon porođaja. O antičkoj plemenitosti svjedoče dokumentarni film i knjiga, nedavno promovisani u Jeleninom rodnom Drvaru, u kojem se vrtić i ulica nazvani Majka Hrabrost.